time anyway. I'm on one of these kōpakis anyway, Takiri maira. Koe tēnei noho ana ki konei, ki ana nei, Kei Chambers, a.k.a. Boogieman. He uri tēnei mai te whānau te Aotearoa Warirangi, me rua taupare, chi. Ka rohi maira. Te nako o te waiata nei, me kia nei, they say don't judge a book by its cover. As you fellas can all see, kamau kamaputu, e ahua me ki rough, rugged and raw. Through my neke hanga e roto i te ao puoro me ki, that's what everybody has been sort of stigmaing me about, hey, just my style, my hau āhuatanga, kare rātau i te hia ki te mōhio ana koe tēnā, i muri mai i tēnā āhuatanga. O kukau matua. So, nā tōku whanaunga, ko te Aotearoa Pewhairangi, e nāna i tito ai tēnei waiata. I guess to puta ki te ao, he tangata Māori, he manawa māhaki i roto i awe. It connects me from where I am because I introduced our maunga and our awa into the waiata, and that's just me representing and telling the whānui of Aotearoa and hurino i te ao, nōhia au, nōhia māua, hey, just who we are. He mea iti noi ho te kōrero nei, mai te maunga o marotiri, e kore te maunga e neke. We always say our maunga is marotiri and it never moves, always stands staunch. That's how we like to sort of look at ourselves as that too. And I'm Kei Pōhēhē to be on the WAIATA ANTHEMS. Noku nei te honoretanga to be amongst many other Miki artists. Hope you fellas like the vibe on my new WAIATA, Kei Pōhēhē. Cheers.